Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka kanhun kinong syed jasngi hapok ka jela hagasngi palay ka khatway tarik unailar arajar arpuar kila dawa ya ka sorkar jela bakan penkiyo no ya ka jingsiyo bainong sngi na ka baju siyo barok shikata shihajar tingka tang na ka benta shiphaw pnai hagashisnem hagajing ekran bat gilat patay kubor ka President jang ka All Meghalaya Midday Meal Workers Association ka kong bilen kurba kala ong bakaseng kan aipor tang hadu ka bakut jong uni ubnai nailar arajar arpuar baka sorkar kan pentrikam yakani ka matjing dawa nrei lemkumta ka seng kamban se ban shim da ki weipat ki senjam ki bakham teng persya ya ka sorkar kaliang jami ngai penpau ka jeng susi ka bajokat kata ya ki jingle jong ka sorkar nama la da ki pheu teli ki snam wilayah am wilayah sya sakat no teli syuk ki senam maka sorkar kadang kuat yang ni pengindang yai am pengindang yai sya ila yai am i tai jing siu i batang sia jar si benai mentang ada ki pheu teli ki senam ni nang perkhat baka sorkar kalau susun ai lem kalau perkhat lem na handrai na kapor sya kapor ni yai am le kata lano ru kam syam na perkhat baka syum siu sun ai lem ni pada hadu kini ki sini pementaru ka sorkar kam patsyam na susun pat kam syam na perkhat kam patsyam na perkhat ai ya ki jing sya jing jar jung ni kinong syat jasko dan nomor kata siu ban ong hakane kapor ba lakum no ka sorkar kala de besu no pat perkhat lem no i kinong syat jasko hapo unai upunai pamenta lem kumtang hi ru ni namla syu ban yai ap syai ap ban yai sya ngin ban se ban hap le de kikam pat hap ban not de kikam ban hap ban pau de kikam no ka sarkar ru kala tip kham bahai kita kijing jar chungi habangi le chet ja haskor kan no ni syak tadam bat habangi le chet ja haskor ni pang ni ban se ni hap ban yo pang sai no sru ni hap ban yo pang bayong kli ru nama ka jing trem jong katu kadeng te lakatas nem ni la yai am hadu kini kisni ni la ya let me ha sheki ofsa la per ba ni sutu baka sorkar kan patchem dale ai hadu kini kisni te ni ai tengi kerpat ya ka sorkar ban ni ai por ya ka sorkar palada kumno kadai pen perkhat lem no ya kinong syik jaskor hapo unai upunai lem kumta nyim la syu ban yai am nyim la syu ban yai sya nyim ban se ban hap le no dekikam ban hap no dekikam ban hap ban pa no dekikam kakam kan sabatai dak ino kikam ki bangi de ban le ka syong ha ni bangi ne pen bet ya kata dakano kalat nyinde dakano kalan insyin mentang yo si hajar tu perkat kat kum kajing ya cum pertai kimar kimata kiram to ta si hajar tingkat ngin dai ngin syubo ngin pendap ya jing don kam jungi hayi masam ke si hajar tingkat ngin thietang khau san phau kilo si banai ro padap ta nyo nai pitau khau ba si hajar tingkat mo tang san phau kilo ro padap man ka por ngila ali ko chili ut te sakat nu syuk ken ngin dang ya ap mar mentapi men hau benai hau ni benai jun idang silek men apply tarik hang tu ro nakaliang jong ki officer di badai ban pej ya ka meeting nil ki ong ila ada pak ila ada propose ya ka government hendai ka sa haka kabinet bakan approve ya kata te hadin tu hau ni benai Julai reng ngila ayalek biang ha sauter jong Julai kunta har praterik jong Julai te menta hau ni aga seru jong hau sau tarik nilai lek biang kaju kata hi kaju bab te sakan no gen ngindang ap sidang ap te hau si nadu arajar kat kendai hakarali hamadan malki penlong daki no hikai ad hoc tangam bakla nilai dan nilai lek lang turu ling ba kajing arab jong ima kena sedap
Ngila ai ka memorandum ha chief minister ka kapor bat ha union minister Ramdas Athalwali bawan ha kapor ha takarali tingila ai ka memorandum rai ha do mentaro kampat longkam kan tesakan nu kan perkat ngi hakwan ki sinang ba per seka ba cengai ti tai si hajar ti jingi o jengi tingin siu tang kabai kali ngin siu kabai bam jengi ha bangi lek ngi wan chan stai bam de kenduk ma ki officer ba per ki sor chong kitnat sarkar ki badai pe ya mi dimil te ha ngi sha was khasi hills ru ngi la penlong ya strike shi banai na du march ha du april nak minta kan ka kam ke jinglek mutlak jeng sarkar rai adin ka tupat tingi sange no namar bangi perkat ba larangin lek kunta ka kta ya ki khna namar ka jingmut jong mi timbil ka theu nak minta kini khna ki baduk ma ba kin yo wan school pagin lat ka lek belal si ai minta ka jingwan jongi hang ni ka lang bangin pen pau ba dei ba bro si kata mo ngim kwa ban yami surah ni kwa ban lek syua ki kam ni kwa ban lek ban yakran setu syua ki entrai ba haduk mentaro ke sarkar kesap jarjar nimban se nomor bangin lek dak strike kata kami hab nomor wakta ikna nomor kecing lek jungi ke dei ka sarkar dei ba kena sugul ke nimban se dak sarkar kesap si sam mutlab haduk ka bakut jong uniu benai hapo jong uniu benai ni hak ki ban sim dak kanu bentah la dak long bagi mi sia surok ngin pia sia surok ro ngin happy ban le namar ke jinglek jong sarkar kalau long palat siapa palat kumbangi ibaro si kata la dangin sulek ben yakran kum tuam kanam srap hirat namar khamtam yang ki kuk le ki khed namar bangi ngi de giba ki kuk dama ki de tang ki babi nalor kata ngi nangi ki bun ki kentai te ki khen ba ngi long ki bom don bor ban le ai trai te la ta kumni te ngimban se ken da ngin de ki sibor makna ngin hap ni ta ka bor jangi ngin hap hi ban mi se thmat la ka dai bangin yaki pa ba la ni da kalong da kanu kom ro ya kan ni tanamar ba kacing stang jong mi dimil hapo me khalaya te ya katangam tep man ma kacing stang jong ata ka dai na du ar ja khatwai te na du ta ar ja khatwai pangang sedang bantre ya kan dikam ngadang ngayo hi ta kasi hajar te ka hadu mentahi binan yo be ka kasi hajar te ka bas musi ha office kalong kumni phi ki officer te ki baha palat ki officer ki om tip smusen ai ha ka juk menta si hajar si banai manusyo bantre mo kalalong impossible ki om nadu ki balong he ki officer ki om ila ai kata ka proposal cha ka government ka bas musi ka last proposal baki ai cha ka government ka dei ban perkiu no na kasi hajar cha ka lai hajar ya kataru la pentai biang mudur sa ka government ka pentai biang te kini ki officer bo peliru ki ong le no mo ngi langi bat ka kerdan ka ba ru ngi de tang kita ki government serban ka rai ka bakat du te pilatip hi ka de ka government kabinet mo kamtam mo kini ki chief minister ni kamtam ni te ka basusi ka long kane phi nga su kwa ban ya thu ya phi hang ne ka sarkar india ka ai khandai 4% ka state ka ai si 4% ka hadu menta ka sarkar india ka ai khandai spa na ka state ka long si spa hi te ka basusi menta ka dai ba kinir kini kinong serja jong kini ki school ki bakan thupi ki ssa bat ki wei te ki ssa ru ka sarkar india ka ai khat sam hajar si banai extra 9,000 si banai ka pendap ka state government tekan EU baka state government menta kan ai extra ya ki tang another katu ka dihajar mo at least ba kin kham dap kin kham biang kai nabar ki bopli ki trai ni bal apet ha ki school mo ki hap shat ki hap odjur ki hap diet khao ki hap penme ding ki hap sliu ding ki hap shat bakan nom khao ot ki hap shat bakan bang nalor nang ta hap pen khat hap ai dal adap hap clean sai ki to ki jing clean kumbah ndriu kan ta te si sngi ki bopli ki trai ta kalong ka basosen ai ba ta nak ta daw na ka por se ka por hi ka bas musi ba wat hadu bar UCM ru ngala adap ya karanta UCM ru om yes I understand their problem to ka por mo bang ya karan na kamta ki nang kai to om yes I understand their problem tan rai hadu manta pat ka ba e bang ngidang suan sa office mo ngila la license house in sa office rangkat bat ki
Kabas ngusi hadu mentah till date kampat dan kanu ka final decision from the government. Karena kita kadang mau yaki rumah la kalong silong kemudian pihak dan yami surok ada yami surok te kumani umban se ban ya kersan lang yaki mo panjarap ban island kata ka jingkren na kabenta jongki kata ka jinges like na kabenta jongki mo kumonsong no tala long voice for the voiceless mo tengah cukwa ban penpau hang ni happy kan mo baka sarkar kam day ban kelette yakane ka fundamental right article 21 of the constitution of India te kata the right to live, right to livelihood. Pi kini kala long no abang right to live kam simut ban suim ko kimran abang right to live, right to livelihood kata kamu kiro kidon kam kan ban yo kata ka basic necessities in life te kum ka article 21 of the Constitution of India. Kani kadi ka bakong santam te bakinom sinsar kini ban pekte. Nanta naka directive principles of state policy mo article 39 clause A mo clause A. Kadai ka policy jong ka state government te ban pek khamtam for the poor and the needy. Te kata kadi ka main baka directive principle of state policy Article 39 clause A. Kaba pha ikinong sinsar bakin pek khamtam bakin terkhat khamtam yaki baduk bat yakini kiba downtrodden kan. Dan rai kaba smosi menta kadai ba yaki badan ai yaki badan bor ai yaki batolak ai. Ndrai ka pisah ka sarkar kadi ban phya kan kendiak seto khamtam ikini pi right to life, right to livelihood, right to have a decent life, right to have a dignity in life. Kata ketika Article 21 of the Constitution of India kaba kinong sensar, kinong mikmat, kimday ban kelak. This is the most important part kung kita kinong sensar. Ndray kumno kin slow sarong bangilong kita kinong sensar. Ni kelak iki baduk, ni kelak iki batngan, ni kelak iki batulat. Kani kadai injustice, kadai injustice. But kadai ka violation of the Constitution of India. Tenang kita kadaw ng barsi bang hang niya nakabenta jung kita la so sunay te bukli. Si jinjar kini ami si mi surok kidapi. Si hajar si benai tang si pau benai. Tang kabay kali wan na ng stan wan na mairang wan na Garo Hills ilahi bukli. Ki tang kabay kali tang kabay ja tang kabay sian yo anay. Right to dignity of life. Pi kalau ada kajing penkain ya ka kajing kain po ya ka Constitution of India ta. Mentoyu ban sinsar la da piklet ya kariti sinsar jong kari India ta.